Nije muntu wa mbere muri iki gihugu wakoze ubukwe bubi. Amashitingi araguruka. Nije muntu wa mbere wasavye musho. Nije jenyene. Cece yayinda abageni bakata. Tugiye kuyikatira gurukira tembagara umurago urayitwara. Nkigira gucya mbona amashitingi twakoremwe yose busuye hari ya Kimironko yose araguruka aragenda. Sigara ndebana n'umugore. Abantu bose bariruka badusiga muri sare. Nije wa mbere yasevye. Hana ngo wewe warasevye nije jenyene. Nije muntu wa mbere imvura yaguye ku munsi ubukwe bwanjye yica abantu muri Nyabugogo imodoka ziratemba nije muntu wa mbere. Hari urugamba umuntu ajya gwanira mu cyumba akongera agasohoka Imana ikamusohora akagwanira mu mbuga akava mu mbuga karitsiye ikabimenya akava muri karitsiye akajya umujyi wose ukamumenya igihe abantu batarakumenya uri fake ariko abantu bose nibakumenya uzahita umenya ko Imana igiye kugutabara kandi iri kumwe nawe. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Ngaho ni mwicare. Amen. None se ntimwarimo maze umwanya munene mwicaye ubuhajemo agapoze. Turashimira Imana kandi tukashimira umuvyeyi wacu Bishop utwemereye kugira ngo duhagarare hano n'ivy'igiciro kirekire. Ejo yarampamagaye ampamagara ndahantu bita mu Rubavu rw'Umukiza. Nari ku musozi ndimo nsenga kandi namwe narabasengeye. Haleluya. Ibimenyetso rero biri bugaragare ko twasenze mugiye kwibona mu kanya. Amen. Kora mu kiganza cya mwene se umubwire ngo ntihagire ikintu na kimwe kikurangaza. Hari abantu batabona Imana bakabona amakosa ukajya ukicarana n'umuntu akajya kubwira ngo kiriya kintu avuze sinkemeye. Agusenga akagukura mu bihe. Wirinde umuntu numwe yagukura mu bihe byo gusenga. Uwakubwira ko ku cyumweru mutaririmbye neza umutera umugongo. Haleluya. Rero umushumba arakoze kugira ngo ampagarike hano. Turashimiye umurimo mwiza Imana imuhaye. Turashimira n'ubumufasha kugira ngo umurimo mwiza Imana yamuhamagariye kugira ngo ube mwiza ariwe mama pastor. Nawe tumukomera amashi kuko impamvu tuvuga mu katwumva niko dufite abafasha beza Imana yaduhaye. Tutabafite beza batubwira neza twababwira nabi, ariko kuko Imana yatugiriye ubuntu ikaduha abafasha beza niyo duhagaze hano tuba twuzuye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Munyemerere tuganire kuri iri jambo Imana impaye. Turabasuhuje mwese. Ku bantu batanze nitwa Pastor Shimiye, ndumubwiriza butumwa bwiza, nkaba ndi umunyamasengesho. N'abadukurikiye haba kwihumure, kumenya isi y'umwuka, abo bose badukurikiye muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye. Bari banyandikiye urwandiko rwiza kandi urwandiko rw'amahoro. Ntimugire ikibazo, ntago ari urwandiko rubi, no urwandiko rwiza. Turabashimiye rero abadukurikiye mwese, n'abari hano n'abazadukurikira mwese turabashimiye mu izina rya Yesu. Tuganire ku ijambo, mwarimo dufashe tuganire ku ijambo riri muri Yosuwa. Ndumva nanjye ngiye guhanura. Haleluya. Nimubona manutse hano ndabamanutse guhanura uko nategetswe, ariko mubanze mureke mvugire hano. Yosuwa 3:5. Somere nyakubahwa mwarimu. Nawe turagushimiye kuko umurimo mwiza ukora. Amen.
Aravuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Amen. Simbuka 7. Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abayisiraheli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Amen. Amen. 5:13. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu? Simbuka 14. Aramubwira ati aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. Amen. Kora mu kiganza cya mwene se nguha iyi message, mubaze ngo mbese uri uwo mu bacu? Oya bimubaze umureba, uri uwo mu bacu? Nejejwe n'iri jambo ryo kuvuga ko hari icyo Uwiteka yatuvuzeho. Aya magambo Imana yabwiye Yosuwa igihe Yosuwa Imana yari imaze kumuhamagara. Mukuru we ari we Mose yari amaze gupfa, ariko yari yamujyanye mu batambyi barangije kumurambikaho ibiganza. Babivuze Imana imugabiza Abisiraheli kugira ngo azabambutse mu gihugu, abajyana mu gihugu cy'amasezerano. Ariko ndumva ngiye ko hano ndi kuvyumva ndumva utuntu tungendamo, ndumva hari ikintu gikomeye ngiye kuvuga. Haleluya! Imana iduhamagaye abantu benshi badushidikanyaho. Iyo utangiye kuvuga bavuga ko atariyo ivuganye nawe, ariko igihe kikazabereka ko ariyo yavuganye nawe. Ntugakore ikintu ushaka kwemeza abantu, ahubwo nutinda muri cyo data azakwemeza abantu. Ikintu muracyumvise? Ntugakore ikintu ushaka ko abantu bakwemera, ahubwo saba Imana imbaraga ikigutinzemwo, abatakwemera bazagira gute? Bazakwemera. Yafashijwe. Haleluya. Haleluya. Biravuga ngo Yosuwa n'Abisiraheli bajya ku nkombe ya Yorodani barahatinda. Watinze imbere y'Imana kandi nayo irakwiyereka. Bahatinze babura ijwi ryababwira ko iyi Yorodani bazayambuka. Biravuga ngo basubira inyuma, basubira mu macumbi yabo. Ngo hanyura iminsi 5 ngo Yosuwa yongera kwegeranya abantu. Ndashima Imana ko mwegeranye. Imana yabegeranyije. Mukore mu biganza mubwira ngo nawe disi waje. Ni Imana yakwegeranyije, ni Imana yaguhamagaye, niyo yagutoranyije mu bagana menshi, irakuzana kugira ngo uvugane nayo. Wazamura haleluya. Nyuma y'iminsi 5 irongera irabegeranya. Iravuga ngo nimwongere musubira kuri Yorodani. Bari bamaze
kubona icyo bita isanduku y'isezerano. Mbere bagiyeyo nta sanduku y'isezerano bafite, ariko basubirayo nyuma y'iminsi 5 bafite isanduku y'isezerano. Mundebere mu maso ugira ngo iyo udafite isanduku y'isezerano baba warapfuye. Warapfuye. Barongera basubira hahandi byari byarangiye. Hari igihe ujya ahantu ugasenga bikanga, ariko ntuzarambirwe, uzasubireyo. N'ubundi nibitemera wongera usubirayo. Izagera igihe kureba n'amaso y'imbabazi kubwira ngo mwana wanjye, na cya kindi kikutindije hano nacyo ndagikoze. Munkorere mu biganza mumpereye iyi message mubwire ngo na cya kindi nakizagikora. Erega ndaje, nimuhumure, ndaje muri kunkurura. De no spiu ole enemaidra contregere mora. Tuzamurira Imana icyubahiro tuvuge ngo amen. Haleluya. Ngo Yosuwa yongera kuvugana n'Abisiraheli, arababwira ngo iyi sanduku y'isezerano niyo izabavana muri iki gihugu ikabajyana mu kindi. Igihe uzaba watakaje isanduku y'isezerano uzaseba, ariko niwikomeza ku isanduku y'isezerano ntacyo uzaba. Niyo mpamvu mubona abantu bagwa bakongera bakavyuka bakikubita hasi ntibahereyo. Oya, ni uko muhetse isanduku y'isezerano. Konima ando sepifo onemaidra. Ya sanduku barayiheka batambye. Ndashimira Imana ko muri kumwe n'abatambye. Zamurira Imana icyubahiro. Umutambyi abereyeho kuzitura akakurekura ukagenda. Umutambyi abereyeho kukubohora. Nicyo cyazanye abatambyi. Niyo mpamvu twasize abavuta kugira ngo tubasunike ahantu mutabasha kwisunika, kugira ngo Imana itukoreshe tubageze aho mutabasha. Turi umuyoboro wanyu. Barahagarara ku nkombe, ariko inkombe yimazeho igihe. Ku nkombe, iyo uri ku nkombe abantu baravuga, bakuvuga ibiriho n'ibitariho. Iyo uri ku nkombe abantu baragusebya, iyo uri ku nkombe abantu baragucuranga. Reka abantu bakuvuga igihe nikigera izakuvana ku nkombe, abakuvuza bazabihindura. Wazamura haleluya. Babarira umukoro mu biganza mubwire ngo Imana iravuze ngo igiye kukuvana kuri iyo nkombe. Ku nkombe bavuga ko usambana udasambana. Ku nkombe bavuga ko wibutira. Ku nkombe bavuga ko udasenga. Ku nkombe bavuga ko wagumiwe. Ku nkombe bavuga ko itaguhamagaye. Imana ikuvana ku nkombe ikujyana aho abandi bari mu izina ryande Yesu. Najyanye n'abantu gusenga, mbona abantu bambuye imyambaro, bambaye indi myambaro. Ndababaza ati habaye iki? Ati tugiye muri aya mazi. Mbona abantu ukuntu basenga, sigara mpagaze. Nanjye ndavuga ati sige nahera, reka nanjye manuke nyibaza ubundi ko aya mazi atari bunyice, reka nanjye nyibaza. Ariko mwaje kubaza Imana. Hari abantu baje kubaza Imana muri aya materaniro, iri kumbwira ngo irabiyereka kandi irababwira icyo mwaje kuyisaba. Haleluya. Ngo bajya ku nkombe barahagarara. Ubundi muri aka gakiza dufite abo bita abashungereza. Nimuraba ko musoje yitatu, hari abaherekeje abandi,
hari n'abaje kwirebera Pastor Jado, hari n'abaje kwirebera abaririmbyi, hari n'abarangajwe n'iyi podium ukuntu imeze, hari n'abarangajwe n'aya matara. Abageni bose si abageni, ariko umugeni, hari umugeni Imana iri butabare, Imana yahamagaye muri aya materaniro. Niba urimo ateraho kashe uvuga ngo amena, ongera ngo haleluya, ngo bahagarara ku nkombe. Ku nkombe, ku nkombe uhambarira ubusa. Ku nkombe abantu bavuga ko itaguhamagaye, nyamara yaraguhamagaye. Nigeze mpagarara ku nkombe, ku nkombe mfusha umugore n'umwana, ibyo murabizi nabivuze kenshi. Ku nkombe maze kumupfusha baravuga ngo siyo yavuganye nayo. Imana idatabara itamurengeye n'ukuntu ayivugira, ntabwo ariyo, niyo yavuze. Yobu yaravuze ngo uzi inzira nyuramwo, numara kungerageza nzava nkomeza nk'izahabu itunganyirijwe mu ruganda. Muri icyo kigeragezo ufite niho Imana igiye kugaragariza imbaraga zayo, niho Imana igiye kugutabarira. Utageragejwe ntabwo wayibona. Yesuwa avuga ijambo nakunze. Imana iramubwira ngo bwira abatambyi baheke isanduku y'isezerano. Undi hari igihe imbaraga ziva mu maboko zikaza mu maguru, zikava mu maguru zikajya mu kanwa. Yesuwa kuri iyi nkombe abwira abatambyi ngo nimuheke isanduku y'isezerano, nimurangiza mumanura amaguru yo muri Yorodani. Ikintu uracyumva musha ku bintu bidashoboka, mujye mu mazi. Nagwanira ku nkombe ariko ngiye kugwanira mu mazi. Hari urugamba umuntu ajya gwanira mu cyumba akongera agasohoka, Imana ikamusohora akagwanira mu mbuga, akava mu mbuga karitsiye ikabimenya, akava muri karitsiye akajya umujyi wose ukamumenya. Igihe abantu batarakumenya uri fake, ariko abantu bose nibakumenya uzahita umenya ko Imana igiye kugutabara kandi iri kumwe nawe. Navuga ati ngo ku nkombe ndarurangije. Uwa mbere kambereke, uwa mbere amanura ikirenge, amazi aramwumvira, amanura icya kabiri biremera. Mukora mu biganza ubwira ngo bizemera. Oya mbabarira umuhiye message mubwira ngo bizemera, ibyo abantu banze bizemera. Abantu baraho ntabwo bashobora kumenya ko bizemera. Iyo dusenga abantu baduhinyuza batubwira ngo ya ntabwo bizemera. Bizemera, badasema, badacoka. Reka bavuga bazagera igihe bagira gute, baceceke. Iyo avuganye nawe niyo kwizegwa no kubikoriza bikora. Babona amazi ntabatwaye, erega ikigwana nacyo ntacyo kizagutwara. Reka mpanure, ikigwana nacyo ntacyo kizagutwara. Urwo rugamba urimo ntabwo ruzagutwara. Ibyo bintu ubona uri kunyuramo, izo nzira z'imibabaro, ntacyo kizagutwara. Hejuru y'imbaraga zikugwanya hari imbaraga z'Imana zije kugutabara. Wazamurira Imana icyubahiro ukavuga ngo amen. Kubabazwa noneho abandi bikoreye isanduku y'isezerano nabo baramanuka, biremera. Ibikugwanya ni ibiremwa, uwo kugwanirira ni umuremyi. Hari uwakurambiwe, hari uwakuzukiye, hari uwagupfiriye. Uwo nguwo waje imbere yiteguye kurambura ikiganza kugira ngo aguhereze icyo waje gushaka.
wazamura haleluya. Biremera. Nimuhumure bizemera. Nimuzamure amaboko. Nimuhumure bizemera. Ndahanura ngo bizemera. Ibyo abantu banze bizemera. Aba bakugwanya ntabwo bazabona gusaba kwawe, bazabona ikiganza cy'Imana. Imana hari ikintu yakoze. Wazamura haleluya. Namwe mudukurikiye ndahanura nk'umuhanuzi ngo bizemera. Tuzamurira Imana icyubahiro tuvuga ngo amen. Niba shimiye itaremeye ko nseba, nkogwa n'isoni nkagwayo nkagerayo, ntabwo izakwemera ko nawe useba. Nivyambayeho biremera. Barambuka bagenda mu mazi nk'abagenda kuri sima. Ibyo bibazo hari imbaraga Imana isanye, uzabigendera hejuru. Haleluya. Aya masengesho y'iminsi 3 nayo gusanya umusozi wari imbere yawe, nayo guhirika ibiba, nayo kugendera hejuru y'ibintu bikomeye. Akira imbaraga zikugendesha hejuru y'ibikomeye mu izina rya Yesu. Iyo turi gusenga bamwe badufata nk'abantu batutagira ubwenge, ariko igihe amasengesho twasenze yagaragaye bakavuga ngo Imana ye yabivuga numva, yabivuga wumva, kutamubereye ubuhamya, kutamubereye umuhamya wo guhamya abantu, wo kubwira abantu ko hari ikintu Imana yakuvuzeho. Reka Imana gutabare gato. Nukuri ko Imana igiye kugutabara. Uzagira abantu bakwiyitirira kuri famiye yabo. Ngo buryo uriya twariganye, mwiganye. Nguriya ngo urabona ngo mu muryango wacu ngo banko ngo hari ikintu bapfana. Ntacyo bapfana. Nuko hari ikintu Imana ikoze. Nuko hari Imana igutabaye. Nuko hari Imana ikurengeye. Nuko hari Imana ikuzuye. Wazamura haleluya. Talomando sky for the dry. Kera ntawavuga ko tuziranye. Ninde yari kubivuga ko tuziranye? Ngenda imbere ukagira ngo ndi gusubira inyuma. Imbere nta kiriyo n'inyuma nta kiriyo. Ariko bungaritse agahanga muri Novo. Muri Novo. Akayobe karaje. Akakuya n'ibiryo. Hari igihe ntakagiraga. Iyo ngenda negamye, hari abantu bavuga ngo uriya turaziranye. Ntaho tuziranye, nuko Imana yantabaye. Imana igutabara abantu bazakwiyitirira. Kandi ndahanura ko hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakwiyitirire ko muziranye. Ubu nta bantu bakwiyitirira. Niyo babajije abantu tese mwa izina ryawe Valence, ese Valence waba umuzi? Tereka da Valence numva ngo abikigali, ariko nubwo abikigali atahaba, abishorongi. Hari abantu Imana ihamagaye bavuga ibyiza ku buzima bwawe, kuko hari ikintu Imana, kandi reka mbahanure, hari ikintu Imana igiye gukora nyuma y'aya masengesho. Muzakibonesha amaso yanyu, ibiganza byanyu bizakikoraho, amaso yanyu azakireba, amaguru yanyu azakigendera hejuru.
hejuru kuko ariyo yavuganye nawe. Data umbyara wenda narabibwiye mushumba, yaranyihakanye avuga ko ni ikinyendaro. Hajya basiga bavuga ko ari ikinyendaro. Banza yaravukiye mu rukundo. Ariko umunsi njyana imodoka ku gasozi navukiyeho, yaraje aracumbagira, azana agakoni inkoni ayisunikira mu modoka, arambwira ati mwana wanjye njyana ku gasantere hakunda gusomera agacupa, reka mabwire, ya nkoni yayisize mu modoka, abwira abantu ko ari we yavyaye. Nyamara kera ntabwo nitwa umuntu, ariko uyu mwanya nitwa umuntu. Hari igihe abantu bazavuga ko uri umuntu, ariko nyuma ntabwo bavuga ko uri umuntu. Nyuma y'ibihe si ibihe, hari ibindi bihe Imana igiye kuzana, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Mwana wanjye yarize, azi umubabaro nanyuzemo, azi amabuye natewe muri Kigali, azi imigezi narayemo, azi ubuvumo narayemo. Jewe nta musozi n'umwe ubaho ntazi, nta cyumba na kimwe cyo muri uyu mujyi wa Kigali nabaga ntazi. Izo zamurya, Banguka Utabare, Kinyamakara, mu Rubavu rw'Umukiza, mbese ntimwaje kuyishaka, ntimwaje kugira ngo ivugane namwe. Ntabwo uyu munsi mukeneye ko ivugana namwe, ahubwo murakeneye ko ibikoraho. Jewe ntabwo ko nkeneye ibivuga byonyine gusa, ntabwo bihagije, ndakeneye ikiganza cyawe kuko kuvuga yaravuze, izi bikoraho. Haleluya! Mubwira mugenzi wawe, mubwira ngo si ngombwa ko ibivuga ahubwo irabikoraho. Irabikoraho, irabikoraho, irabikoraho mu izina rya nde ya Yesu. Yabivuzeho, agenda ziruzuye. Kandi kuvuga ntibisobanura ko irihita gutabara, ahubwo renga mu buzima bwo kuvugwaho, winjira mu buzima bwo gukogwaho. Jewe yigeze mvugaho n'akamaturana ryagamaho nsanga bagatwaye, kandi yavuze. Yigeze mvugaho abamotari barankubita kwako nimo dutagesha utumoto, ngo tega akamoto ndakishura. Muza abamotari badukubise, mwadutegesheje za moto. Nguri hehe pastor? Tinda tega akamoto ndakishura. Wagera hano yakubwiye ukamuhamagara ukamubura, ukabwira motari ati nyaboneka ihangane, araje. Kongera ukahamagara ukumva nomero ni compose. Ubwo wakwiruka wagira gute? Imana ikuvana mu buzima bwo gutegegwa, Imana ikuvana mu buzima bwo gutega amaboko. Abo wategera amaboko nawe uhura n'abandi bagutegera amaboko. Kubw'aya masengesho wazamura haleluya. Ariko nanone ndacya kuvuga ko nasenze, umuntu arampamagara mpa miliyoni 12 kubera gusenga. None mwaga muri gusenga ngimana ngirahamagara umudespora, ngirahamagara nawe uri umudespora. Imana iguha amafaranga nawe urahita uba umudespora. Nimurenga kwizerera i Burayi, mwizerera aho muri, mwizerere mu byo mwizeye nyene, mwizerere mu Mana, mureke kwizerera mu bantu.
n'abariya abadesipora nabo bararusha. Kandi ndabona hari ibintu Imana igiye gukora. Imana ibaza Yosuwa, irabaza ngo Yosuwa, uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Igihe ugendana n'umuntu akagusekera kandi ukagira ngo ari kugusekera nyamara atagusekera. Ejo twasenganye n'umuntu mbona yikoreye ikibuye, ageze ku musozi aragitembagaza, kiratembagana. Ndamubaza ati ese ni ikihe kintu utembagaje? Ati ntembagaje marume. Yagukoreye iki se gituma umutembagaza? Cyakora yambwiye ikintu numva ko n'uwo gutembagazwa. Uzi nyokoroma gutera inda kandi ari nyokorome, wose uwo gutembagazwa. Hari ibintu mugwana navyo mutaza ahantu byavuye, ariko muri aya masengesho ni amasengesho yo gutemagura ibintu byose byari byaragiye byitambika ubuzima bwawe, byari byaragiye byitambika imibereho yawe. Ibyo bintu Imana ibitembagaza mu izina rya Yesu. Wazamura haleluya. Mukora mu biganza ubwenge Imana ibitembagaze. Igira ibintu itembagaza. Uza gutembagaza ubwo bukene, uza gutembagaza ubwo bushomeri, uza gutembagaza ubwo bugwayi. Imana yiteguye kubitembagaza. Wamvugira ngo amen. Arambwira ati, ndamubaza ati yaguteye inda mu buhe buryo? Ati yambwiye ko agiye kundangira akazi mu Nyange, njya kurara iwe, nzi ngo ndi kwa marume, ansanga mu cyumba. Ubuzima bw'uyu mwana ntibubabaje? Nawe ntureba mushumba, uwabaha mikrofone bakavuga. Mu babisha bacu. Ijuru ribwira Yosuwa, nawe ngo Yosuwa ashitse umutima mu nda. Ijuru riteranye ku bwawe, ijuru rimanuwe no kugutabara, ijuru rimanuwe no kukurengera. Wigira ubwoba iyo wasenze yamaze kumva ijwi ryawe. Wazamura haleluya. Wowe reka nkubaze, uragera mu bigerageze ngo bagucingire ahantu utuye kandi urimo? Nigeze nkodesha ahantu bankingiranira mu nzu, baraza barakomanga, nanga kwitaba. Babaza abaturanyi ese hano ntabarimo? Ati duheruka bajya kuryama, mbumvira mu idirisha. Azana ingufuri arakinga, ndavuga ati ariko iyi nzu sinzayipfiramo. Uragera kuri urwo rwego? Jewe ndi mu bagabo ba mbere basevye muri uyu mujyi. Je ndi mu bagabo basevye, baraseba. Nije muntu wa mbere muri iki gihugu wakoze ubukwe bubi. Amashitingi araguruka. Nije muntu wa mbere wasevye musho. Nije jenyene. Cece ya inda bageni bakata. Tugiye kuyikatira guruka iratembagara umurago urayitwara.
nkigira gutya mbona amashitingi twakoreye muri reception hariya Kimironko yose araguruka aragenda, sigara ndebana n'umugore, abantu bose bariruka badusiga muri sale. Nije wa mbere yasevye hana ngo wewe warasevye, nije jenyene. Nije muntu wa mbere imvura yaguye ku munsi w'ubukwe bwanjye yica abantu muri Nyabugogo, imodoka ziratemba. Nije muntu wa mbere. None ngo warasevye, ngo warasevye, ngo warasevye, ngo man, nije wasevye muri aya materaniro banza rije wasevye. Ninaje muntu wa mbere wapfushije umugore n'umwana, mbese ndababara. Ariko hari n'abandi, hari n'abandi. Nije wikoreye imisaraba ibiri. Nije muntu wa mbere banza yabonye abantu benshi bapfuye. Nanone reka mbabwire, ninaje muntu wa mbere Imana mu basenga irimo ivugaho kwizagirira neza. Nije muntu wa mbere aka kanya nishimye. Nije nanjye ndi mu bagabo bagenda neza, batuye neza, bashatse neza, bafite abana neza beza. Nije muntu wa mbere Imana yahojeje amarira. Nyuma rero y'igisebo wari museba, si wowe wa mbere si na wowe wa nyuma. Hari abagabo basevye, hari abamama basevye, hari abakobwa basevye, hari abasore basevye. Si wowe Imana yakwigirizaho nkana. Yewe ntwaye imodoka siniruka, nirukanse igihe kirekire. Wavuza amahoni ndakoreka ukayavuza, ndakubwira ati rukanka ntabwo ufite ibikwirukansa. Jewe narirutse muri uyu mujyi, nije muntu wa mbere wambaye inkweto mbi, nambariza abagore, nambariza abagabo. Ngo none Mana, ngo nutansubiza ngo ndakuvaho. Nuyivaho hari abandi bamama bayizaho, hari abandi bagabo bayizaho, hari abandi basore bayizaho, hari abandi bakobwa bayizaho. Ahubwo hitamwo kuyinambaho kuko ntizaba guteza. Munkorere muganzo mubwire ngo ntizaba guteza. Namwe mudukurikiye ntabwo izaba bateza, ntabwo izaba bateza. Tuzamurira Imana icyubahiro tuvuge ngo amen. Ngariko wa mugabo we, ngo ubundi ngo ujya kunshaka ngo wari waravuganye nayo, yavuganye nayo. Ngo ubundi yoba yaravuganye nawe ngo kabura inkwano urayibura. Ngo ubundi yoba yaravuganye nawe ngo tukaba muri iyi nzu y'icyondo ukibamwo. Ngo ubundi yaba yaravuganye nawe ngo tugahora mu madeni, ngo twikopesha tugende dukata za butike. Uzazikata ariko nukomeza gusenga izagutabara. Wazamura haleluya. Hey! Mukubita mu kiganza abo bantu babiri babwire ngo uzambuka. Nyuma ya Yorodani uzambuka, nyuma y'amagambo uzagerayo. Ayo bakuvuga azasimburwa n'Imana yakuvuzeho. Muzi umutwe nagiraga kuntu wangana. Cyende ndundi umuntu bajya bavuga ngo wa mugabo w'urutwa runini. Bunatangiye umwaka wa 1946. Nawe utangiye muri uku kwezi gushize mu kwa kabiri. Ubuzi ngo turangane imyaka 45. Ewe uri umujeni. Urabona ndi umujeni.
hari nabo mbibwira bakayanga ariko shime ngo urakavya ngo uribeshera. Sawa, komeza uvuge ko nibeshera. Imyaka nageragejwe niyo myinshi, iyo nezerewe niyo mikeya. Hari igihe rero ukubitana n'umuntu ukabona ariko kwimaringa imbere, akwimaringa imbere, uranyimaringa imbere. Ibyo nabonye birakomeye. Nashonje y'ubururu, nsonze y'umweru, nsonze y'umuhondo, nsonze y'umukara. Nakuburiwe amapantaro afite mashini hano, nayambara nkazamura, ariko Imana ikavuga ngo nza. Nyuma ya nza nakira irindi jambo ryitwa ngo nda. Va muri nza winjira muri nda. Iyavuganye nawe iracyahari. Wazamura haleluya. Ejo bundi muzaba mumbona muri V8 ngaritse agahanga mu meza ya. Muraba mumbona muri V8 ngaritse agahanga. Ikereza pico contre guerre moradra. Nibutse iminsi ya kera. Nushaka guhagarara nkuko mushumba ahagaze, uzabanza unyura mu bigeragezo yanyuzemo. Umushumba wanyu ari gihe twakubitana twese turi inkubitwe. Yagendana mushumba, reka mbivuge, yagendana agenda, ariko kuva kera ubwenge bwe ni karemano. Mbese yavutse nyina kimuvyara, yamuvyaranye ubwenge. Yaraza agashushanya ibintu nkavuga ati ariko uriya mutipe we yarahamagawe cyangwa ntiyahamagawe. Akazana ibyapa akamanika, akigisha abantu kumva nta n'ikintu na kimwe utoramo. Wakwigisha umunyenzara, umwigisha imibare, iyo mibare yazamutabara. Ariko igihe kiragera, Imana imuvana mu kwigisha imibare imushira mu gukora ibikorwa. Noneho none ubu turakimbagira nk'abagabo, ukagira ngo ugatambuka, ukagira ngo ukuguru ntikuva ku kundi. Iyo sura ntabwo ari iyawe, iyo nzoba si iyawe, iyo ngendo si iyawe. Iyo umuntu Imana itaramutabara abagenda nk'uwahahamutse, ariko Imana yamutabaye aracimbagira. Shakosha yitwara mu nkokora, telefone akayishira mu gikanza, yihanagura ivyuya agakoza urutoke rumwe. Igihe kirasohoye, igihe kirasohoye. Abera igihe kirasohoye. Banyamasengesho igihe kirasohoye. Badukurikiye igihe kirasohoye. Ubwo abasenga mu kuri no mu mwuka, Imana igaragaze ko mwasenze. Haguruka. Imana iramwe ngo ninkubwire ngo wari wanitse, ariko Imana irakwanura. Kandi dopi honesty for edra. Ikigeragezo wabanaga, igikomere wabanaga ku mutima, ijuru riramwe ngo ninkubwire ngo icyo gikomere Imana iracomoye. Muri aya mezi abiri kugera mu kwezi kwa gatanu uzaba uri mushima Imana. Imana ikwibagije umubabaro wose wahuye na. Mwazamurira Imana icyubahiro mukavuga ngo amen. Hari igihe Imana igukubita yacinze. Ashoje. Hari igihe igukubita yacinze. Hari igihe umuntu yigeze atubwira ati muzajye mubanze musengere restaurant yanjye, nimurangiza murye, nimurangiza kurya mubone kwirukana.
Umunsi umwe turagenda turasengera resitora ye, abakiriye banga kuza. Aza dusanga aho turimo dusengera. Atubaza ngo mbese ko ni muri gusenga abakiriye banze kuza. Ati nimukomeze musenge. Tanga itorora irarangiye. Haleluya! Hari ibintu Imana igiye gukora, kandi reka mbabwire, bamwe murahura n'ibitangaza, bamwe murahura n'imirimo y'Imana, kuko muri iyi minsi 3 ni iminsi yo gukura imyanda yose imbere ya. Hano nahabonye umukecuru twasenganye, aheruka kumbona ndi gukimbagira mu isoko rya Kimisagara, araza arankurura, arambwira ati mushumba wanjye ngwino, aramfunda ibifaranga. Ndavuga ngo hari ubuzima wamvanyemo, wongera ubuntu. Amfunda ibifaranga, ndagenda ngura kayesasa, urugendo rw'Imana rurakomeza. Ntabwo bira bifaranga wampaye, ntabwo Imana yakwima amafaranga. Haguruka mama, ntumbatunge mikoro, ntimubatunge kamera, nimuzitunge jewe. Jewe ni jewe ndi ku kabaro. Imana yaranyanitse iranyanura, ariko baracyandeba. Imana irabwiye ngo umurozi wakurogaga arapfuye. Hari ibintu birara vyirukanka iwawe guhera aka kanya muri aya masengesho y'iminsi 3. Imana irabwiye ngo ntabwo uzongera kubyumva, ugiye kuzashingura umwanzi wawe. Birabwiye ngo umurozi ntakabeho, apfe. Kindi, hari telefone y'ubutabazi Imana igiye kuzana ku buzima bwa. Telefone y'ubutabazi. Haguruka. Kontere monde sika foradra. Imana irambwiye ngo waruhishe, ariko Imana iraguhishuye. Abadayimoni bari barakumanitse mu giti, ijuru rirambwiye ngo rirakumanuye. Genda ukora ibirori, genda wishime. Uwari warakuziritse, ibyari yarakuzirikishije birarangiye. Mwazamurira Imana icyubahiro mukavuga ngo amen. Teraniro mwese mutere haleluya. Nawe udukurikiye ibitere. Wa musore we, haguruka. Mando sala olahiri bi ene kontra ishale edebo. Imana iramenga ikwambuye ikoti ry'umubabaro. Uyu mwaka nuwo kwambara ikoti cy'ibyishimo. Ndafashijwe ariko mbonye marayika aguhurura vyo. Ijuru rirambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye ibyishimo by'igihe kirekire muri aya masengesho. Uri mu bantu bagiye gutangira guhembwa 500. Malo odi salabi NF4. Haguruka muze. Mandira myangi inkoni yagukubitaga Imana irayizinze. Warimo kubitwa n'inkoni y'ibigeragezo. Ivyo bigeragezo birarangiye kuko iyo nkoni irazinzwe. Umutima wawe urera, ariko abantu baraguhemukira. Imana iraguhaye, nawe uzaha abandi. Malo odi enima nasila olai ilo elai pray onisk ido. Hari telefone igiye kuguhamagara. Impamvu nita ku bantu bari inyuma ndi kubareba nkabona bambara aya matara sindi kubareba. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo igukijije kanseri y'ibere. Hari umusonga ujye ugira mu ibere.
nonaha iyo kanseri y'ibere, iyo kanseri Imana irayirukanye ku buzima bwawe. Mu mwaka utaha uyu nguyu wa 2025 wari buzacigwa ibere rikakubera ibere. Imana iramwe ngo nonaha uwo musonga ntuzongera kuwumva. Papo onesala lala bini eniyasika daye olebo. Nta muntu azagusubiza mu cyaro. Hawe Imana irabenga igiye kukunezeza muri uyu mujyi. Imana igiye kukubakira muri uyu mujyi. Imana igiye kugusekereza muri uyu mujyi. Hari urufunguzo ndi kubona ruri gukingura ingufure. Ijuru rirambwiye ngo ninkubwire ngira gukingure. Ikindi ugiye gukorera Imana ukorera n'amafaranga. Mama wewe w'ibitenge, wewe wegamye wifashe gucya, haguruka wenda soreze kuri wewe ntange mikoro. Hano hari umuhanuzi, hari prophet, hari nabi, mushumba wanyu ni umuhanuzi. Nabonaga uri mu kazitiro, akazitiro kameze nka senyenge. Mbona harimo igiti cy'umwembe cyeze, ariko mbona ntubashije gusarura. Nabonaga urimo utoragura ibintu byahanutse. Mbona Imana ikuvanye mu buzima bwo gutoragura. Mbona utangiye kwaha gusarura kuri cya giti nabona cyeze. Imana iramira ngo umaze iminsi uri mu mubabaro, ariko aya masengesho nayo yagusunikiye mu gusarura. Haguruka. Hari ahantu ujya unyura hagati y'inzu, hagati mu mazu. Urahazi, urahareba. Aho hantu ujya unyura Imana ihakurindiye gutegwa icyuma. Kandi iyo hanyuze wumva ufite ubwoba bwinshi. Imana iramye ngo ikurinze ubumuga bw'abanzi bari bagiye kugirira nabo ubuzima bwawe. Mwumva kandi Imana imwe. Imana iramye ngo itanze ubushobozi, amafaranga. Disopre eno lalo olipra enesa tauze nima anodra. Rambura ikiganza cyavuga ngo ndayakiriye. Uriya muntu yicaye w'umugabo yicaye inyuma yambaye ishati y'umweru, haguruka. Yes. Ijuru rirambuye ngo ninkubwire ngo rikuvanye hakagambana. Wari ugiye kumara imyaka 3 uri mageregere. None ijuru rirambuye ngo ninkubwire ngo iyo gereza Imana irayifunze. Cya kabiri, ishure wigaga ry'ibigeragezo, iryo shure rirarangiye. Ntabwo iryo shure uzongera kugiga. Hari umuntu udukurikiye ugwaye ibivyimba ku bwonko. Imana iragukijije. Hari n'undi dukurikiye afite inda amaranye imyaka 2. Ijuru riramwiye ngo iyo nda igiye kuvuka. Tawa anoma skifo lawida anoskile ela mia ando ya skydra. Hari umuntu agiye kukwishurira televiziyo ngo uzajye ubwiriza ubutumwa. Mbonye uri kubumburira ibitabo kuri televiziyo. Imana iramira ngo igihugu, isi
irakeneye ubwenge bwawe. Imana yabenga iguhaye umuterankunga wo kugaragaza ubwenge bwawe. Niko ijuru rivuganye nanjye. Mando sala lika telo ole boneska funena mando odia sika telelo olai pilos mido mel edra. Hano hatiye gutangira kuba ubuvyutse. Isiraheli numvise ijambo Isiraheli hajamwe ubuvyutse. Nyuma y'ubuvyutse hari ahandi hantu mugiye kugenda, ariko ubu buvyutse buratangirira hano. Umuntu wese ahaguruke. Yeriko Yeriko we nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko we nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko we nza kubona uriduka. Yeriko y'ibibazo nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko we nza kubona uriduka. Yeriko y'intambara nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko we nza kubona uriduka. Yeriko y'amakuba nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko nza kubona uriduka. Yeriko y'amagambo nza kubona uriduka. Yeriko Yeriko nza kubona uriduka. Mbabarira uhobera uwo muntu muhagararanye, mubwira ngo nyuma y'iminsi 3 urambona. Bimubwire nyuma y'iminsi 3 ijuru rirambye ngo hari ikintu Imana iri bukore, haba ari mu rugo rwawe, haba ari mu kazi kawe, haba hari ukuri mugendana. Inyuma y'iminsi 3 abantu barakubona. Zamura haleluya. Teri nambwe muvuga ngo ndambutse. Imana irakwambukije. Iyo mibabaro irayikwambukije. Aya magambo irayakwambukije. Zamura haleluya. Talomene sala ado la pita anoskilo lawi mora atoa atowizi ni mando tika leboneska. Birahindutse torero birahindutse. Zamura haleluya. Aya masengesho itumye abantu 7 nona Imana ibemerera kubakorera ubukwe b'abakobwa. Inima star nta musore urimwo, ni abakobwa. Nimuhave mw'abahungu mwe muvyiyitirira, nta musore urimwo, ni abakobwa. Icyo waje gusengera ijuru rirambwiye ngo riravyemeye. Wazamura haleluya. Aje gusenga Imana yaramwiye ngo nimbabwire ngije kuruhura abantu bose barusha. Tawai benesiko oda. Mama Pastor, Imana iguhaye imodoka y'abana bawe. Minino wipa taozirima no musamariya mwiza yiguhaye. Ntabwo uzongera gutegereza umushumba. Umushumba agiye kugira akazi kenshi siramukeneye. Kandi abana bawe igihe kirageze ngo batangire kugenda kwiga amashuri ibukure kure uzajya babona bakumbuye.
zamura haleluya. Ana nkuko wafasha basogokuruza iko natwuza dufasha mu myaka iri imbere, mu myaka iri imbere. Wa mugabo we, mbonye wikoreye ikintu kimeze nk'igikapu, mbona ubuze umuntu n'umwe yakigutura. Ijuru rirambwiye ngo hari umutwaro wari wikoreye, nonaho Imana irawugutuye. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite bitwifuza undi muregezi, undi muregezi. Amen. Hallelujah. Buri muntu wese afata agatelefone ke, ndashoje, akatse akazamure. Hari ikintu Imana imbwiye ngiye kwatura kuri iyo telefone. Hallelujah. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera udashira iteka. Hallelujah. Umva icyubu ubwo buhanuzi. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, none uzaturegere tugeze ku gupfa, tugeze ku gupfa. Imana irambwiye ngo iyo kode abadayimoni bari barashize muri iyo telefone, Imana irambwiye ngo iyikuyemwo. Amen. Ugiye kwakira umuntu w'umugisha. Hallelujah. Wazamura haleluya. Zamura uko kuboko kundi gufate uwo mwicaranye, uwo muhagararanye. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera umuturo udashira iteka, udashira iteka. Imana irambwiye ngo izanye urumuri mu rugo rwawe. Zamura haleluya. Urwo rumuri uraruvana hano ugwinjirana mu rugo. Zamura hey, ongera ngo hey, ongera ngo hey, ongera ngo hey, ongera ngo hey. Ivyo birabaye. Amen. Ivyo birabaye. Amen. Ivyo birabaye. Amen. Iwawe birahindutse. Amen. Mu kazi birahindutse. Amen. Mu izina rya Yesu. Yes. Amen. Hallelujah. Ntabwo uzongera kuhamagagwa n'abadafite umumaro. Ntabazongera kugucungiraho isaha. Hallelujah. Wazamura haleluya. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ndagushimiye ndagushimiye ko mu rugo rwanjye hinjuye urumuri, hinjuye urumuri, hinjuye urumuri. Ubuzima bwanjye bwari ahantu hatagaragara, ariko uyu munsi mbinjije urumuri mu byanjye. Yesu, ndagushimiye
urumuri rwinjiye iwanjye, nta bibazo, nta bigeragezo, nta ntambara zizatinyukura urumuri. Yesu, icyo nashakaga muri aya materaniro ndakibonye, 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 ndakibonye. Urakoze Yesu kuntabaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. mu minota 40 niko ijuru rimbwiye hari abantu bari bwakire message za mobile money. Amen. 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 Mumino etipa anoskifo lawi eli lakuta anoski mu minota 40 hari abantu muri mwe muri bwakira igitangaza kuri mobile money. Amen. Hallelujah. Cyakabi sambiri za nijoro, sambiri za nijoro, bamwe muri mwe hari abandi bantu bari bwakira igitangaza. Hallelujah. Hallelujah. Dio oneska ejo nanone sambiri z'igitondo hari abantu bazahamagagwa mu buryo bukomeye kuko hari urumuri rukujeho, hari itara rikujeho. Wazamura haleluya. Imana iguha umugisha. Amen.